Všetko treba zrobiť skore rušanie vegetácii, keď temperatúry nebudú nižšie jak 5 stupni. Fachowcy ще наголошують, że bez analizy ziemi na azot poля pod żytom nie треба приkarmňovať, bo še často slučuje, že še azot pregmírno dodáva, a za slідуючі шаці ще у землі už nezatrima. Dotico boli skore, co chceli podrobiť, recimo počátkom februára vecka, znači tu savjetujeme, že bi zozureju odroveli. Počím tu nam najtunší azot, hej, i on pomali dok še rozloži, to bude pristupačni biljki, a rošlini. A s ozanom to ti co idu možu odrazu i co budu robiť u marcu, već obavezno da idu za osanom, da prihranjuju, počím tu je zaku zmeni azotu, ali on veljo skoro im hoze rošlina hodna da opohasnuje, ta zato već s ozanom ideme. Ви ще не прикормили жито, гей? Не, ani som не плановал да prehranjujem tak včas. Не думам, на 2 раз, думам раз, та, завершено. Вторий гной, Така цену, та і добре, і раскет. вторий гной нежка береться. A vežem an vežem, hej, to pođem rozlucati. І робили ste analýzu žemi? Nie robil som, hej, toho roku som robil, ta, što mi vidi, že ne treba urediti. Pa tak, po moje proceni, že bude tunši to tako šičko anta, prehrani se. Келя домаце руці за ану по гольту або A гектару? 120 kg po holtu. Po holtu. Hej, po holtu. Hej. Mám tam jednu falácia 4,5 holta, ta vežem 6 meteri, to je to. Prikarmňovanie treba ukončiť po suchej chvíli, že by še co menej odškodovalo mladé žito.